apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! An-anuan nyo dagiti natangain sa ko yun, nanang? Itad ko kada femlaken glain, tapno saanan nga iso payagatangan da. Mailaok iti pansait no kalaysada. No kasta, agkalaysadan? Wun ka numaut. Nagdaton ni Glenn kanyak idikat. Anya kumaita no nagdaton kan ka. Awan matkit di, nanang. Nalagip ko laang. Saan ko nga inaklon idi, ta saan akasken kwa na ti type ko. Kontraktor ti kayat ko apakiasawaan, saan kat a construction worker. Gaputa construction worker laang ni Glenn, kasta ti ibagam. Kat numad, nanang. Ay nawaw. Saan apang construction worker ti kastoy akinapintas ko niya? Pang kontraktor ti kastoy akinapintas ko, nanang. Da kayo kit di mat. Ay, aglisi ka man kit di dita. Nagadula kit din nga amom si Copperline. Mga sawa mitgaya may ni Glenn, linda ba kay? Wunla kay, ni Pemla mula ang akalugaran tayo ti asawaan na. Ay, sayang day jay. Anya nga ron ti maaramidan ta, kat saan mat kano nga iso ti type ti anak ta. Saan kano a construction worker ti kayat na pakiasawaan. Kontraktor ka na lakay. No di kita graraman day ta Perlin Nay, mangmangag ko man ang tinagan ko Adda ka di man ang ti inaramid ko, tatang. Agraraman ka kanaw kuna ni tatang mau. Ay nawaw, kasano ko nagbalin nga agraraman da tao? Hey, agraraman ka makaasawa iti kontraktor. Ay nawaw, no makaasawa ak iti kontraktor, awan ti daddo maamairanod no di da kayo matlaang. Ay unay kayon ay tatang. Nay, si kamat gayam day ta, femla. Adaman kayat ko asaludsudan ken ka? Anya day ta, Perlin. Makikalay sa ka, iti day Glenn? Wan, apay ka day. Ay nawaw, anya launay tinagustuam iti day construction worker, aya? Ay ayatek ni Glenn. Ay ayaten mi titunggal maysa. Adda ka di parikot. Amom ka di, nagdaton ni Glenn kanyak idi? Wan, amok ti may papan iti day taabanang. Nasayaat mo't nga rod. Isu asaan ko nga inaklon, tadyak kayat ti construction worker. Katsi ka, makikalay sa kapay gayam ken ko ana. Okay lang ang kanyak ti construction worker. At least, adda trabaho na. Saan akas iti dadduma dita atambay laang. Sa bagay, talaga apang construction worker laang ngamin tapintas mo. Ti kayat mo asawan, pang kontraktor ti kasta kinapintas mo? Katuan mat. Ay nawaw, jakamukan ka. Ay, agraraman launay day di ababae. Naputot man ti ulo mon. Apay ka di? Marurudak ka dagiti tatnao akasta ti ugali na. Asino ti dakda ka matem, femla? Day di aperlin kunamlan asino akapipintasan mo. Anya? Ipanakal na pa'y anagdaton ka kanukan kwa na ini. Agraman day ta banag? Katuan. Ay na, no siyakla ang amang pampanunod. Blessings in disguise ama ko na, ti panang basted na kanyak iti ngamin. Nailisyak iti babae asan ama ikari para kanyak. Kasta unay ti pananguyaw na kadagiti construction worker. Ipanakil na pa'y apang kontraktor ka no, ti kinapintas na. Para makita, no adda ti kontraktor, agdaton ken ko na. Apay adi ka pa'y lagsagana dita si Copperline. Sa dino ti papanan nyo, nanang?
Kasardaglen ken femla ita. Di ka mapan? Saanan? Da kayo ano kayat yun di mapan? Ngam no siyak, maturog aklatan. Anya? Didak pakibiyangan na nanang, taituloy ko ti maturog. Ay unay ka na nakaw. Ay na, agsaga na kay kid din, tamapan kayon. Saan akom conformity bagbagayo dita? Ni Perlin nga iba kay... Saan kanumot nga umay lakay? Ay, daw. Apay ka na asidaglaing mit ditaw. Jakman amo iti anak ta. Mala, mayabaw, no di na kayat ti umay. Anya nga ita nakapaperbag nga imit mo. Regalo lakay para kada femla ken Glenn. Nimbaglaing, anta napanunot mo ti mangtag. Una, idi pa'y napalabas alawas nga insaganak daytaw. At diretso ka nga ruday, ni iti ayanda ta itid mo ti regalaw. Siyak mate, tumulong ak ngaglutaw. Agkuyog tantong agawid di ka pumampano adagaws. Urayan na, tapno adda kadwak nga agawid kalpasan ti pandangan tayo. Ngay, kunaklaki din nung nakaturog kan anak ka. Kasano ko maamaturog da tao kat nakapigpig samat ti music da di takasaran tatang? Kagangay na at madamati sa alada. Hay, sa anak kit din na makaturog. Ano sam tano si kanto matagkalay sa akit pagbigyan na kamay. Ewan kaya, kanya mo ti plano. Kaano ka ama ki asawa? Awan pa'y mat kontraktor ko tatang. Na, masapol ka di aya akong traktor. Ni tatang mat, kontraktor mat ngarod ti kayat ko. Kita anak mat tatang. Saan basta-basta ti kastoy aki napintas ko anya? Hindi ka kaagraraman Ulitak manen tatang. Saan aki na agraraman dayjay? Libre lang mat ti agarapaap. Katsyak, arapaap ko ti makiasawa iti may sa akong traktor. Ay, talo atawon manen tinapalabas. Duamot pi manen ti anak da femla ken Glenn. At damutan ti dua nga apo ko ni Mari Isang. Katsyak! Ay nawaw, pasagidan dakman ako na ako, nanang. Anya ti planum aya perlain, kaano ang makiasawa ka? Aguray pa'y ngamin ananang. Awan pa'y nga rod tinamamok akong traktor. No apay nga minamasapol a kontraktor Ay kat syempre mat ananang. Narigat nga tati makiasawa iti construction worker laang. Ay nanakaw, di ka kuma nagpili-pilay. Ang mga no iti kastangar aramidom kat mabaakan kan. May mayat ti mabaakan, ngam ti makaasawa iti construction worker, anya? Ay na, di kag dardaraso daws. Ang mga no pagbabawiyam to, dagita nga ibagbagam. Ay nananang, no saan mat lang a kontraktor ti pakiasawaak, uray awanan makias-asawa, nanang. Awan trabahom ita, saan ka dilakay? Awan bakit? Pag inanaak man mag. Mabalin ka di asikapay laang ti mga awir ka dagiti ubeng. So di no ti papa na maya. Mangisursurak iti natang lakay. Isupay kumamot dayjay ano magatang. Isupay ang maisukat iti bagas. Mabalin lang tamit. Kita mata di ka unay umatayo. Wen. Agsagana ka nga ruday no kastagam ti planaw. Siya kung ti makamu katagitan nakta. Di gusam to idawan. Wen, bakit? Aywan gayam lakay. No umay ni nanang. Pakibagam kan kwa na nga alaan na tapayong da binulod mi idi na minsan. Ay nawaw, anya man ang tabi nagkat mo si Kafemla? Natang samot dagita. Wen, gumatang ka man kit di tapno maksayan. Hay, kaasi kamat. Anya? No inaklon ko ni Glenn idi, ay awanan, kastagayam ti pagbanagak. Aglaklako akmat siguron itinatang no iso tinakiasawaak. Naimbaglangan tadyak inaklon day a construction worker. Awan ka di tinasayat nga bagam. Tunggal masabat na, pananginsulto akanayon timang mangagkukan ka. Mala, lakwan naklatan iti okrano at dapay nabati di tatap no awan mo't may bagbagam. Diyak kayat ti kasta pananginsultom kanya ka.
Tapno ibagakan ka. Uray construction worker laang ni Glenn nga asawa. Responsable day jay. Di na ipalubos nga agbisin ti pamilyami. Di ta ka man lang. Makadadaal kay tal daw. Nalabas matan day ta panagniw-ngiwat mo. Ay nawaw, at da kayo matgayam di tatatang. Itay paya, nang ikaw dagitin sa usawang mo kin ni Femla. Ha? Ay, kwa tatang. Kontrol mamit ang iwat mo. Pudno matin bagak tatang? Di mo amaw nga niya ti masakbayan ti tunggal may sa. Agparunot ka pa, sakbay nga agsao ka. Di ka agdardara sudaws. Di ka mabutang, no agbalatik tuking kadagita ka ipagbagam. Uyaw ka nga uyaw. Aging gaytawang mati kontraktor kay bagbagam. Addanto ka di tatang. Saan pa'y nga ita? Ngam addanto. Maamamok to matlang ti kontraktor a para kanyak tatang. Ay na. Magagara naklaw na yan. Kalukuan mata mo nga ubeng. Asino mit ti kontraktor amayat ang mga sawaking kangay. Sapay kastamit ti ugalin. Aglablabos mo't day di Aprilin. Apay man bakit? Ay nakastalaunay ti pananguyaw na kanya. Kadata, lakay. Ti kina-construction worker ko kadimana, hindi makagapaw. Wen, lakay. Di mo latan ni kaskaso. Ibaga na no niya tiket na nga ibaga. Di ka agpa-apekto bakit? Tinapatag at naragsak Naragsak ti pamilyata. Wen, lakay. May baglangay, dasan nga iso tinasawak. Nariga lakit di timadan itasawa kas kengkwana. Iti kasta galad na. Ang mga nuuray construction worker, kat awan mayat amang ikalay sa kengkwana. Kontraktor ka nung arod ti kayat na. Ewan, ano dati kontraktor ang makayat kengkwana? Pada marigrigat lang. Tilaan ko manasayat nga ugali ti bumawian na. Ngam di na pa'y maaramid mat. Ay nawaw. Makiasawa manan ni Isabel agayimaw. Amok day ta nanang. Kay si Kangay mo, manu atawanan tinapalabas. Ay nawaw, di kay agapura nanang. Addantumot Kaano nga raw, nalipatam ka day at 35 years old maun. Hay. Ni Jerry ka ngagdatdaton kan Kangay. Di mo kayat day chay. Jak kayat day jay nanang. Anyan tulangan ti pagbanagak no iso ti maasawak. Di aglaklakwak tumat iti balot. Tinapatag, legal at trabaho. Ay saan nanang? Sa anak akas ka ni Femla nga oray asino laditan. Adamot standard ko ano may papankan ayat nanang. Talaga a kontraktor laang ti kayat ko. Awanan sa balipay, period. Anya tar aramidin ni Perlin iti sirok ti mangga. Kasla na unag mo ti pampanunutin na lakay. Anya wow. Apay kalumay. Pinagsasawak ngamin itay. Anya. Iti anyaga po a pinagsasawam. Wen atag lablabos tingiwat na. Agkasarma na ni Isabel agayam na. Katisaw, awan pa'y. Kasano ko mga men, kat kontraktor ba't kano ti kayat na? Di na kano kayat ti agregat iso akasta. Ti kayat na kit agbyag adon niya no makiasawa. Ti saludsaw. Adda nga ta kontraktor ang mga yatkan kwa na. No adda, di adda ko man inyam amuna kadata. Siyempre, nalaing magdagita kontraktor, bakit? Pilin damot ati pada da nga adda mabalin na itibiyag. Agrubatayin perleng. Ita ti kasarda Isabel ken George. Masadutak amapan tatang. Awan mitaramidem dito'y balay. Di mo kaya ti karne aya. Agbiagak nga oraywan ti karne. Hindi ko. Apay nga agungit ka ngay kanyak. Inbagak nga rudan asa anak amapan, ulit-ulitan nyo pa'y lang mat. Kumusta nga iti kasar nga inatendaram, Glenn, lakay? Nasayad may bakit? Nakitak da ang tilindakin angkel ko si Jay. Ni Perlin ngay. Umutan na pan. Ang mga numadanagan launay day jay. Makiasawa amin ang ababalasang akabat siya mi. Ngam isaw awan pa eh.
Awan sapay mo ti kontraktor na bakit? Kano manumutin ti taon na day jay. Nasurok at 35 nan. No di na baliwan ti kasjay akapanunutan na. Ay awanan na. Amangan no agbaak tumutin. Ay choose na day na bakit? Isumot ti kayat na. Okay ka kadilaang perlay na nakaw. Ha? Ay, kwa nanang. Di ka matagtagari dita. At dala ang panpanunutek, nanang. Anya ngay dayta. Ay, kwa. Madanaganak nga rodan, nanang. 35 kaon ngagpaisaw. Kat awam pa'y asawak, nanang. Oray nobyo la kumano isaw. Aduma tinagdaton kan kaiday. Jay daduma nang asawa da pa yan. Aduda ang saan damat nga rod a kontraktor. Ay, awanan. Amangan no talaga agasat mo ti agbakan akaw. Aklunum laangan. Anya ngay nga raw kat agpili-pili ka mag. Ay, kasano ngayon day ta, nanang? Ay, awanan na. No day tatigasat mo. Ti agba, awanan maaramitan tayaw. Si kamot laang tinangaramid iti kasta agasat mo. Tabinasted mo ma, dagiti nagdaton kun kaiday. Kan inuy uyaw mo pa ay dagiti kalugaran tayaw. Anak ki asawa iti construction worker. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Di ka agbalin adarasudos. Di mo labsan ti agsao kontra iti padam a tao. Taamangan no agbalataktoken ka dagiti dakas abalikas mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.